jo padan do mate platform kan luane asa na chuman kaganyero ati bore me la god bore me mchwini kina mukora to be me wana god becho chwing kana chalmela man makan waje le ati attacks dagli me man liet mamir no ke tampaan a chok ke waire ni mir engen jome pax ki tom ge buting liel gute kuin tombu guyire de luak wa gungena da a chartie gungena da talet gungena da ka chiruta nyudango ta gokolel peyot tua betata pien mana ngene tata tiu era pegi merak pele ma magin tika tiu be chari e mun me nan le gidi no limi madit enli mag mun nan ke leni ki wa jon kwan liel gini kom kwan liel go kwan liel gilu te gang ki gang gini kom go yire utong bu u yire ute liel da ko chuliel lo chamu kan mi no gi dogbul do ma me ge malo ni li chika mi ga chara wa to gi no lo aka wana yo tiu dan wa o yigo dan wa aka yinga dak wo ki cha na ko obi chulu joni pebino le padan wa madama roin lo mejo jumada kala mo ga tika winna ore men ru ka tika winna welcome biko tika winna abisi ka tika winna uti mbe pe ko do umwangu wonu tiyo balki umwangu konya nyinga taranga chwala taranga ni wona taranga o cho nying bidu we ko chedu malo ke bichulu ginini ram dano koludua unjo ma kwanu nyingu wonu telo don Okello wi wudu ngo kadon pe kale kwenyi tale ni kwenyi wa kamale ni wana mire joni yego kom ge chuting dana malijo wana ge dilum kiting ge dilum ko kel gang gene ke komwi gene komwi tong bu ge komwi gene komwi te liel pakal yelo karre ki chulo ne ko ma fo pe ale do bu ki chulo ko donc ka chulo ti ki ma chulo ti bor ke kwa jon ma pe ale do bu ko chulo ko wa gengu non ashara bene anche sale ngoini acho gere porro atai porna atai komporna ate ko tiki kuok pepet le bin wana ne gonne ya chuli dunjo ma ko nuni mun tel ma ko nuni alsi we ko ma bicho wen man me chuli uto chingu empis ma ko nuni eni dum karo mun yurne un karo do cho wi chugi mon pawa ke bitu ne ke bin cho nyinga tane ke cho war patana nga we ko shilling ko ne account log ming mo ma pa biye po biye kane no on ana la ka biru un no pa biye to al kwan garga daga po kwan garga daga lig bin wara ye wa wan po temi me ko ni dak ko yot join te ko no li ma don ko mo ma mun bi ngali mo kan li e ka dan wa ruin jam wa chulu bene periye ki bin birga le pa nyo ko ma ko kira bi ni me ngi chuli an pa nywa on pa nywa ayela pe an majala an ka nyera tikla bolu ga ngama dong atik jam mo pa ko no mere chingu mo li juni o ga ri ana la bolna to pa na Tinglit pa be woro bibi no le chunga kenu mod na ngene kala chuli ben ja kan style pana woro mo da un ja pak woro mo da ja pak le wor ken karpe o yelgi mamu kan ka puli ko timu kan dan ko mo ko gwiri na puli chado nyimi bwa mo be dan choko puli ba puli dakelum bele warwa diang nur li ji pengaru ke wali
o mero maro wero jui Lyec man kala woro re mo no ndang bur ping liengi deni mon jomo ko nje pa ko ngene wange wan to wan chiri to da mara ba wan wan lu chege ye wan chiri to wara ba ka walu ko kwa yon chege bul ten kum lewe to lu chege kum dana ye akal kum lewe nyin ma chelwe karga kura ko man kitema ngoni go ko wa ke ko jong ko te fuilum ni ko go jong no go ko wa ko jong ko Sudan ko no wa li bi dak go ko kiling grak ring kilo kabere paliete mabere pak mo me bere kama no bere de seviye peda ko kama wanu ti furie o chamiye o koye so unjo ma wa kwanu ni go winyo o te long ye lo pe tek ka kon pe ya ta lo pe tek enon creo ne pa ga enu mo ka ndi mo bi kuru box ya ja penyu no ngi kunu ge box ni tim ngo ko te be ga ngo pete lo ne ka don i tiu i ke ge mon ya wa ngaro tiu en ke wa chun kum jo ma tiu ke ko pa ko chun kum mi te wa kuno chara ruri anan wa ma le tare ni ruri anan wa ma le tare un fomi de tano jal ko en bu ruri war ma dir ci bot joni ma jalo ci lu ko ga ñu mulel dena ki teru le wen an ba ko ruri ta ma kite ni mirni o be de mor ko ma ke ko botu ko en pe ko ke kele botu ko en un rare ruri pe ko ni kon ta eni gang gel para kele botu rak lo ka ta un ruri rake o ci wa ma dir raro fe pa joni pra fe pa MP te bo joni wana mire le teri o kutingel gelu mukel gang le no teri da ko chulo bene après chulo le pada bu un ruri o chung mo te ka ni o chung kala mo gel king Oryem en ro kelo e kan bi adisi unu ta do ko ro ba ro cho chike kemel yego ye kemel chulo cho minimo otiye dewo ko unu ngelo wen er tembe oti po bar dang yo mali ko no te war kitik chechera pour ma que bien ana lima don kon pa pak er no dong family wa ta dong o la singana yo apoyo man asulman asan akanyero Betul log ini lead ya. Lamere in me ya kalau platform. No Orom. Pay bekil war mo kono ngar mo wati mo mare dimi ko ni pere. Kubelo me in lo ni abira bakwere wa manjala chiri mo ta yam chan maka piara ngan wie. Maka piara ya wie. Gitika winu ngoma wa logo pelwa. Abira bakwere ni eno gitika winu tichung kweli king. Ini lo ma pelu ni ko mbir dago amira foi ben lo ma pelu mende ta kini on ma tek mada kadi ma bambi ye ma gen gi bin gi char gini ali ni be pelu a malo lok li fokkin mano nok liet karamo on ma le yike kun le en ta tino lim gi gamende lima di ma gamende no ko le ni dwe din mada Gimien no proprio como one po no proprio como gi. La mera in pe de lor mo. Lo que liet. Kay no dawing a ko mi ini ani, mon wen a ko mi ini ani, wan cho wen a ko mi ini ani. Kay pe wi smartphone da di Uganda ko bere. Smartphone da di Orom ko bere. Ti adi nan e na mo ko bere. Ti adi mo fini ono ka chidan wen go ama ka lo ke jur. O se bul tele kono ko bere ngelo tele wala madam ngeng So ananani kitimbe ni won ko ambi adisi ruri undo ye una chaki jemo woni chaki jemo ruri na way lo ko ma chel ni ruri de pegu ye gangel ene kitingilum lele be kare bu genje me waye ko mu tingil gilum geni ko mu ngi tong bu geni ko mu yo ko ngi chulo ko peke yo rebu ki gem liel be gen go te luak pa yo kare
otua kajino no chara ke chiel kriyo anga ma biyene le da do no tim charmo on kam bikin ke ADC de total ADC in security gima troñu ko pa luak ber insecurity kana no ber no gima bino to lengi mo dogo no ini e dogo muñ ko ber gina ndika bino ma tika rem ko pa luak ini yewta un kam bikitim ngo o cher cho ko pa luak gang mo direct ko re we mak chel palik yon ta e ma ko ring ko to ko ting pa ko te wa mo muselen ko ah Foil Joram Community Forum. Pero inati dito laweng ano lutera mo kani dongen mero pian ka ono begin youth action. Mano lutera wa weng iromo papat mano kwa ko twin gi chue pingo mati me pi ikom Joram ki ka ber mo kani ni. Dongen na wachir wa yin gamente ka do wurde kunyu loko ba ki parliament kan nyoki parliament wa matir mi ikit gum nyoki Joram unu nyur chue chunyu nya to chingu ki lutela ma pengi we kong ki nyur chue chun ka nyur la chingu go tim demonstration ikom balalo don ge po winye me wa kan pe we ke tim e di wi wa lutela gen kamera ka tim ki kunu kornga yinna chil bela nyut jemo eni yin picture to orgamenta no ti nyur chue chunyi mano ka ke tim ginen ka lutera mamal no chunki dan kan no be piro tela met piro tela boto anda no pe ma dit la wen won ko ma bij ena tin ke ta kom nam ko ram ma wen ali ne wen won ko ma bij make it gum oye wie an ge tu ju tu din ngam ma ne ke dega roma nyo pera ke kame gwa kane ta ma no pera me ni ne ga nyo tim gi mane to ber tler na me wa to la da ta ti bor won ko ma bij ki lutela no gen jo ne gitie cha wen ka choke pa wai lai pangyo ka choka ngo ma ke jono gitie cham iremo padano remo mati on mali tie ne kone ni en lutela ni ndongu chamo maka mir na ka won ko mo binu ram kai mir no pike mi ne yamo kirla ni cha binu ka choke ma la won ko de oro ma ki lo gene la tela dit mo mi gene mi brigade ko mi division a chol pio bino kan en ginu time yo ne mi replay ne no ne ka nyano kan mi lo ke lwa pien won kom gina raji me to ka kor mo jong po nyon wa wilien mo man dok lo ka kor lo ka wai life en ma le tian ne ko dane gen tie gen kan no won kom dan mano la tela mano tigi chuin mi tela lwa ka yo mati parante e te ka kuidati area me ke karenga district ke ti area me Orom ga wen ma NGOs nyo program pagamento nyo ginu ma ke ma time ke kwa wo ki office pa won ko ma bija mira wo chiu ina ga bino penkanye no dong denu tu mo ki office pa won ko ma bi chi pe ko ta ma wa no wen ma ti duro ramming wen da wen ginu ma ken bin ga digne yo ram no again ke pe ko wen ali ka won ko ma bi mikit gum district ina wi ko ma bi tekil wi ko ma bij ma ken ma nen manda ya ber ni da Orom manda nen won ko bij ma ken ka ti tela yu ki jo ram mino kui ka du no kui la ni lo mingi do mi akui gene kuno dong no ti iye chutu ye chi o cham gerre mo ka dan unjo ti cham re mo ka dan ma sign pose no ker ti gene kaini no ker ti ka kani re mo ka dan ya un ti cham ne gino mo ka ke gino mo no kel pe ko mi ko wi utam mar remo ti on digi dan to na ko digi dan to Orom digi dan to ko tung ko na na ria tung ko moja to ri ti ka ti me ka wen ma no li ge ti akele ti pe ko ma ti me district ma ti me wen na ma li ka wi ko ma bi ken gi ye ke ro ti pe miri tiene ma ina lo tera wi ko ma bi ki gum kan ko le gi dore pe no dong dingeni ka gi du ge nyim la pe tuere pingo amano ge ber ka te ne pier re mo kadan mo onjo chamo ma tek yenti ka chamo re mo kadano chi yin ngate winyu waje kupe ma be ni aba bang mo ne me Orom lo ka man ki kuya pingi wiye un lo wa be ti kan ku bi te le ba chet bor wi ne ti
ni la tela mo ken mi tel chok chine mi rip chi mu ki jo mu kene lwen ka ki ribu chi ye lwen mabe ka onu kong jo rom ka chi ki ka ber mu kene ki lwen wen dano nyut je mo gi ko yo mati ki miang lu social media kwere wen no gamente kong they will take action man lo ma ki lo ni mo lo man no ma che ki bi ke mo ka mane no dan to adi mi o ma ti unu tel ka ti winyne be ya wamu ya bir be tu tel chok chini ni ano mierwa ye ka rip chin ka po rip chin pe ka unu tela ngaman mi ki ngeni hara ye po rip chin ara ye ne ye ti ne ko jorom ma we ko remu ko jorom remu na mo ko remu ka ber mo ka ti agonye pe ko ne no ti tel chok chiuba em jo ti ka ton mon kui we be ti ka rem ti ti ne dano be ka ko pete we ko be ka po mi ni kui oro to ni mo la ko ti mi kui nyo ti mo gen ma be pe ko nyo pe wa ti man si alo ko ti ne wa nga fo ya afod dwal ko malame Uganda machala no mara lokni ena tiga longne ke yo Rom forum chua eats lokni eno kubi forum pat chunya ko itimo to dwal malupa kia tijarin paliej matiga timene yo Rom kubir malokni ene chua eats maraja deda yupe la olo to yue loka la ge gek liej peti yue mo lo katin watiga na ni mege wa lietiga ne kogi umege wa mo lietiga wanoge machala wan jome yo Rom wanguna no kwenyo wan jome chwa is wabina no kwena ma chil watiga MP meka megwa mego Lamwaka mangura rodwa maji walone min ka tin no wala ko ni ini min lieja ye in min liej ka in pe min lieje uno ini kumeni kondon koro malupe ki loka liej me yo Rom me tam ni tika cerka tuma wa mari uno endo kubedi mera wachi loka da kilupa ki gemba liej kira liej tika timu ki dano level leni ini ka ini pe ka nen mabe luwa imi gurno duwa ki lok maki long eto gen padano tika withdrawing ki kumi ko gen padano kay kid wi majal yin na gena mangoro da ma wi ni loken mabeko machalo yin uno e tiki tuero kiki wan wa chwali eno wa ini bino katera ne bino tien lokene na leakage mo ti chwa ich tien loko wa ini cher katelo tien loke tie manyure ni kadong tien loke tie tien loke ena ni lao merkina na kiko urwen liet merkina ni lo ne mata wa ke fencing gona kidebe ko foot po na ni na chel mo ma in ti ma charo gil bar la nyagi mo cher ka chung la bon gil bar la ne kur kon yo foot ba de chulu yo ba ko bedi baspa ni na chel ma ti ma jar yen me aria ni local yechi pengo pe ni na mo ko wi chet bod jume wa wano ne ni Lamwaka jemo me adaria ni pe ria ne ka dano te to kiti nene mere umodu dano liechane go dano wan wa chwelo mo chala tere wa mor wan wa kumu kitian lok in men kaka kubere dog min liej ba in majala in min liej ina ye unoi itiki tuero igina chel enani uno watikuri ki minister di ikid gumkan waket kakani abe kuni noringiri ikwani abe ikwani bitu nyanywa ikwani Oryem Okello wakwanyo Amere MP uno wona ngwen eni ada un project ka lwen piliechini uchiro bod Museveni ki kome ma ochiro ter ko me ka megu malube ki loka renyo malietika te no kono foot big fencing ki debu kere mo ti gino mo ti magwa buno la pinga ba gwaktie ba mano ki fui ki wangune wero gino beri lokon wero beri tien lokon mo parati pien lokon kondo chobo wow bini gangliel do bino ka lok mabeje mi chunyu dando to do bino ka lok no bino ka lok mabeje mi chunyu ubina ke pigwangu ni chunyu chwe mada ngoma nyur ni chuni chwe
ngoma nyuru pengo in pe bin ke geng pide ti mafudi ite lo ke wake fencing ki debo inota donc lo worni ite mo loket gi makawati kin mabe mana kama mer gwen be kata mone inen ben ma jala in la magamanguro dwa kay ti rock ki wori ilibo ma pat ma jala MP ichwa is gang kati marach wakon kati lino pe gang kati marach kato tutwa ko bet gin mom pater to mwaka ki mwaka no kiti Orom anywa pa Lyec watike minister magilo malo lo ka per ma partura Orom ba assistant tie machala be kira assistant tailere tike gufu uno furu pe da kero uno da wana ba ko dogwa wa degu wa maru eto team oluto telen ni ba wax oluto ka diri ma de kerge bi wax tela ni bi a ketel ngaro ken bi leno e be be ko ke tien lokene e kara pa la moxa tiyo matek ma ko wat ki lu megene ku megene mogo o wax go gero mo li ki fencing no ki debo e tiga winyu ne lok ma kay ne ki te lok ma bejo lok kon ber kon raj kon berini ye cham lok ni ene chal gina per ter abi ne no kon kirga wu do ni kede gang liel ki gang pero matie ini ina makora ameru na kiro do ni kede la wit kape ma wada ma chal yin la tela ariane eni itie be de tel don ko ma xama dine tam don cerka tuma tam on tuma yin pe nan lokali ne tiako lokini pa be yenkere ya pe yomi lokni ini itiki gufu ya wa anangi ni tiki gupu kirbu ngat mo ba dong ner pe alen tiki gupu mata kharaj me joko lokni ini gu me de kere ine te iti MP marian enuni wa ka chwali ko budwan ge gima diel wa enu wa ko ki kero MP ti ni kitien lokene en yiti yedia kimi nene mi moko chek mi lo bugi goy budget gi chwalo ko matiar yene gi itika timo ne kudoma mate kanana do wapi no ngala la we lo khali cheni o ya buangu Oryem andre Okello be mega team bitro nya Dr. Lilian kachel ke in la ma Amere dara bit ni eni ali lim ukira ufuja president ute ko wa kenene claro Orom lo Lyec ana fo mater ana bidugu kilok mukene ya afode to ko malame Uganda machala ano mara lokni ene tiga longne ke Orom forum chwa its lokni ene kubi forum ma pat chunyo ko itimo to twal malupa kiet jarino paliej matiga timene Orom kubir ma lokni ene chwa its maraja da yupe la o to yue lo kala ge gek Lyec peti yue mo lo katin watika na ni mege wa Lyec tiga ne ko ge u mege wa mo Lyec tiga wano ge machala wan jome Orom wanguna no kwenyo wan jome chwa is chwa binana kwena ma chil watika MP meka megwa mego la mwaka mangura rodwa maji walone min ka tin no wala ko ni ini min Lyec ye in min Lyec kayin pe min Lyec uno ini kumeni kondon koro malope ki local Lyec me Orom me tam ni tika cerka tuma wa mari uno endo kubedi mera wachi lokada kilopa ki gemba Lyec kira Lyec tika timu ke dano level leni ini kayini pe kanen mabe luwe mi goro do kilok makilong eto gen padano tika withdrawing ki kumi ko gen padano kay kid wi majali yin la gena mangoro da ma wi ni loken mabe ko machalo yin uno etiki twero kiki wan wa chwali eno wa ini bino katera ne bino tien lokene na leakage mo ti chwa ich tien loko wa ini de cerkatelo tien loketie manyure ni kadong tien loketie tien lokene ni lao merkinana kiko urwen Lyec merkinana ilo ne mata wa ke fencing gona kidebe ko food po na ni na chel mo ma in
ya ti ma charo gil bar la nyagi mo cher ka chung la bon gil bar la ne kur kon yo fut ba te chulu yo ba ko bedi bas pa ni na chet ma ti ma jar yen me ariya ni lokal yechi pengo pe ni mo ko yi chet bot jume wa wano ne ni Lamwaka jemo me adaria ni pe riya ne ka dano te to kiti nene mere umodu dano Lyec ne go dano wan wa chulo mo chala tere wa mor wan wa kumu kitian lok in men kaka ko be do men Lyec ba yin ma jala in men Lyec ina ye unoy itiki twero igina chel enani uno watikuri ke minister di ikit gumkan waket kakani abe kuni noringiri ikwani abe ikwani bitu nyanywa ikwani Oryem Okello wakwanyo Amere MP uno wona ngwen eni ada un project galwen Lyec ni uchiro bod Museveni ki kome ma uchiro ter ko me kamigu mallo be lo ka reñ ma Lyec tikate no kon fot be fencing debu kere mo ti gino mo tie magwa buno la pinga pingba gwaktie ba mano ki fu ki wangune wero gino beri lokon wero beri tien lok mo parati pien loken kon do chobo wow bini gangliel do bino ka lok ma beje mi chunyu dan do to do bino ka lok no bino ka lok ma beje mi chunyu o bino ka pi wangu ni chunyu chwe mada ngoma nyur ni chuni chwe ngoma nyuru pengo in pe bin ke geng Lyec ma fudi ite lok wa ke fencing ki debo inota donc lo worni ite mo loket gi makawati kin mabe mana kama mer gwen be kata mane inen ben ma jala in la magamanguro doa kaiti rock ki wori ilibo ma pat ma jala MP ni chwa is gang kati maraj wakon kati lino pe gang kati maraj kato tutwa ko bet gin mom patar to mwaka no kiti Orom anywa pa Lyec watiki minister magilo malo lo ka per ma partura Orom ba assistant tie machala be kira assistant pa ilere tiki gufu uno furpe da kero uno da wan ba ko dogwa wa degu wa maru eto team oluto telen ni ba wa oluto kara diri ma de kerge bi wa hotela ni bi a ketel ngaro ken bi leno e be beru kun ke tien lokene e kara pa Lamwaka tiyo matek ma ko wat ki lu megene ku megene mogo o wa go gero mo Lyec ki fencing no ki debu etiga winyu ne lok ma kay ne ki te lok ma bejo lok kon beru kon raj kon beri ni ye cham lok ni ene chal gina pere ter abi ne no kon kirga wu do ni kede gang liel ki gang pero matie ini ina makora ameru ne no kiro do ni kede la wich kape maro wada machal yin la tela ariane eni itie be de tel don kuri ma dine tam don cerka tuma tam on tuma yin pe nan lokali ne tiako lokini pa be yenkere ya pe yomi lokni eni itiki gufu ya wa anangi ni tiki gupu kirebu ngat mo ba dong ner pe alen tiki gupu mata kharaj me joko lokni eni gu me de kere ine te iti MP marian enoni wa ko chwali ko budwan ge gin ma diel wa enu wa ko ki kero MP ti ni kitien lokene en yiti yenia kimi nene mi moko cheikh mi lobugi goy budget gi chwalo ko mati ariene gi itika timu ne kudoma mati kanana do wapi no ngala la we lo kali chini o ya buangu Oryem Okello bi mega team bitranywa Dr. Lilian kachel ke in la ma kamera dara bit ni eni ali lim ukira ufuja president ute ko wa kenene klar jo Orom lo Lyec ana fo mater ana bidugu pilok mukene
Foil to Joram Community Forum. Pero inati dit la wang ano lutera mo kene dongen mero pian ka ono begin youth action. Mano lutera wa wang I romo papat mano kwako twin gi chue pingo mati me pi ikom Joram ki ka ber mo kene ni. Dongen na wa cher wa in government ka do wurde kunyu loko ba ki parliament kan nyoki parliament wa mati mi ikit gum nyoki Joram unu nyur chue chunyu nya to chingu ki lutela ma pengi wa kong ki nyur chue chun ka nyur la chingu go tim demonstration ikom balalo don ge po winye me wa kan pe wa ke tim e di wi wa lutela gen kamera ka tim ki kunu kornga yina chil bela nyut jemo eni in picture to orgamenta no ti nyur chue chunyi mano ka ke tim ginen ka lutera mamal no chunki dan kan no be piro tela met piro tela poto anda no pe ma dit la wen won ko ma bij ena tin ke ta kom nam ko rom ma wen ali ne wen won ko ma bij make it gum oye wie an ge tu ju tu din ngar mo ne ke dega roma nyo pera ke kame gwa kane pe ta ma no pera me ni ne ga nyo tim gi mane to ber tler na me wa to la da ta ti bor won ko ma bij ki lutela no gen jo ne gitie cha wen ka choke pa wai lai pangyo ka choka ngo ma ke jono gitie cham iremo padano remo mati on mali tie ne kono ne en lutela ni ndongo chamo maka mir na ka won ko mo binu ram kai mir no pike mi ne yamo kirla ne cha binu ka choke ma la won ko de oro ma ki lo gere la tela dit mo mi gene mi brigade ko mi division Acholi binu kan en ginu time yo ne mi replay ne no ne ka nyano kan mi lokelwa pien wom kom gina raji me to ka kormo jong po nyon wa wilien mo man dok lo ka kor lo ka wai life en ma le ti an ne ko dane gen tie gen kan no won kom dan mano la tela mano tigi chuin mi tela wa ka yo mati parante e te ka ku jati area me ke karenga district ke ti area me ram gawen ma NGOs nyo program pagamento nyo gino ma ke magatime ki kwa work office pa won ko mabija mira wochi u ina ga bino penkanye no dong deno tu mo ke office pa won ko mabija chi pe ko ta ma wano wen ma ti duro ramming wen da wen gino ma ken bino ja digne yo ram no again ke pe ko wen ali ka won ko mabija mikit gum district ina wi ko mabija tekil wi ko mabija ma ken ma nen manda ya ber ni da ram manda nena won ko bin ma ken ka ti tela yuwe ki jo ram mino kui ka du no kui la ni no mingi do mi akui gene kuno dong no ti iye chutu ye ti o cham gere mo ka dan unjo ti cham re mo ka dan ma sign pose no ker ti gene kaini no ker ti ka kani re mo ka dan ye un ti cham ne gino mo ka ke gino mo no kel pe ko mi ko wi utam mar remo ti on digi dan to na ko digi dan to rom digi dan to ko tung ko na na ria tung ko moja to ri ti ka ti me ko wen ma no li e ti akele ti pe ko ma ti me district ma ti me wen na ma li ka wi ko ma bi ken gi ye ke ro ti pe miri tiene ma ina lu tera wi ko ma bi ki gum kan pole gi dore pe no dong dingeni ka gi du gi nyimla pe tuere pingo manu ge ber ka te na pier re mo kadan mo onjo chamo ma tek kien ti ka chamo re mo kadano chi yin ngate winyu waje kupe ma be ni aba bang mo ni me ramo lo ka man ki kuya pingi wie un lo wa be ti kan ku bi te le ba chet bor wi ne ti ni la tela mo ken mi tel chok sine mi ri chi mu ki jo mo kene lwen ka ki ri chi ye lwen ma be ka no kong jo rom ka chi ki ka be mo kene ki lwen ne wen da no nyu je mo ki ko jo mati ki miang lu social media ko wen no government they will take action man lo ma ki lo ni mo lo man no ma che ki bi ke mo ka mane no da to adi mi o ma ti unu tel ka ti winyne be ya wamu ya bir be tu tel chok sini ni ano mierwa ye ka rip chin ka po rip chin pe ka unu tela ngaman mi ki ngeni hara ye po rip chin ara ye ne ye ti ne ko jo rom ma wa remu ko jo rom remu na mo ko remu ka ber mo ka ti onye pe ko ne no ti tel chok chi uba
en jo tika ton mon kui we be tika rem chiu ti ne dano be ka ko pete we ko be ka po mi ni kui oro to ni mo la ko ti mi kui nyo ti mo gen ma be pe ko nyo pe wa te man chi alo ko chue ne wanga fo ya afford dual ko malame Uganda machala no mara lokni ina tiga longne ke yo Rom forum chua eats lokni eno kubi forum pat chunya ko itimo to dual malupa kia tijarin paliej matiga timene yo Rom kubir malokni ene chua eats maraja deda yupe la o to yue lokala ge gek liej peti yue mo lo katin watiga na ni mege wa lietiga ne kogi umege wa mo lietiga wanoge machala wan jome yo Rom wanguna no kwenyo wan jome chwa is wabina no kwena ma chil watiga MP meka megwa mego Lamwaka mangura rodwa maji walone min ka tin no wala ko ni ini min lieja ye in min liej ka in pe min lieje uno ini kumeni kondon koro malupe ki loka liej me yo Rom me tam ni tika cerka tuma wa mari uno endo kubedi mera wachi loka da kilupa ki gemba liej kira liej tika timu ki dano level leni ini ka yini pe ka nen mabe luwa imi gurno duwa ki lok makti long eto gen padano tika withdrawing ki kumi ko gen padano kay kid wi majal yin na gena mangoro da ma wi ni loken mabeko machalo yin uno etiki twero kiki wan wa chwali eno wa ini bino katera ne bino tien lokene na leakage mo di chwa ich tien loko wa ini de cer katelo tien loketie manyure ni kadong tien loketie tien lokene ni lao merkina na kiko urwen liet merkina ni lo ne mata wa ke fencing gona kidebe ko foot po na ni na chel mo ma in ti ma charo gil bar la nyagi mo cer ka chung la bon gil bar la ne ko yo foot ba de chulu yo ba ko bidi baspa ni na chel ma ti ma jar yen me aria ni local yechi pengo pe ni mo ko yi chet bot jume wa wano ne ni la mo ha jemo me adaria ni pe ria ne kada to ya to kiti nene mere umodu dano liye chane go dano wan wa chwelo mo chala tere wa mor wan wa kumu kitian lok in men kaka kubere dog min liye ba in majala in min liye ina ye unoy itiki twero igina chel enani uno watikuri ki minister di ikid gumkan waket kakani abe kuni no ringiri ikwani abe ikwani bitu nyanywa ikwani Oryem Okello wakwanyo Amere MP uno wona ngwen eni ada un project galwen piliye ni uchiro bod Museveni ki kome ma uchiro ter ko me kamigu malube ki loka renyo mali etikate no kono foot big fencing ki debu kere mo ti gino mo ti magwa buno la pinga ba gwaktie ba mano ki fu ki wangune wero gino beri lokon wero beri tien lok mo parati pien loken kondo chobo wow bini gangliel do bino ka lok mabeje mi chwinyu dando to do bino ka lok mabeje mi chwinyu ubina ke pigwangu ni chwinyu chwe mada ngoma nyur ni chwini chwe ngoma nyuru pengo in pe bin ke geng pe de mafudi ite lok wa ke fencing ki debo inota donc lo worni item loket gi makawati kin mabe mana kama mer gwen be kata mane inen ben majala in na magamanguro dwa kaiti rock ki wori ilibo mapat machala MP ichwa is gang kati marach wakon kati lino pe gang kati marach kato tutwa ko bet gin mom pater to mwaka no kiti yo Rom anywa paliech watike minister magilo malo lo ka perma partura yo Rom ba assistant tie machala be
kira chistan tailere tiki gufu uno furu pe da kero uno da wan ba ko dogwa pa wa degu wa maru tim oluto telen ni ba wa oluto ka diri ma da kerge bi wa ko tela ni bi a ketel ngaro kan bi leno e be be ko ke tien lokene e kara pa la mwaka tiyo matek ma ko wat ki lu megene ku megene mogo o wa go giro no Lyec ki fencing no ki debo itika winyune lok ma kay neew kiti lok ma bejo lok kon be kon raj kon be ni ye cham lok ni ene chal gina pere ter abi neeno kon kirga wu do ni kede gang liel ki gang pero matie ini ina makora ameru neeno kiro do ni kede la wicca pe ma wada ma chal yin la tela ariane eni itie be de tel don ko ma ma dine tam don cerka tuma tam on tuma yin pe nan localité ne tiako lokini pa be yenkere ya pe yomi lokni ini itiki gufu ya wa anangi ni tiki gupu kirbu ngat mo ba dong ner pe alen tiki gupu mata kharaj me joko lokni ini gu me de kere yine te iti MP marian enuni wa ka chwali ko budwan ge gin ma dielu wax enu wa ko ki kero MP ti ni kitien lokene en yiti yenia kimi nene mi moko chek mi lobugi goy budget gi chwalo ko matiar yene gi itika timo ne kudoma mate kanana do wapi no ngala la we lo kali cheni o ya buangu Oryem andre Okello bi mega team bitro nya Dr. Lilian kachel ke in la ma Amere dara bit ni eni ali lim ukira ufuja president ute ko wa kenene claro jo Orom lo Lyec ana fo mater ana bidugu pilok mukene ya umegina ana yuero ana poyo to 12 Steven Umara woma wana ya team min no sleep nino pak hey o chen wingen ma yin berga lo ne ko ma ka tindo du tek mo bori me gawne don we chen ti gam dog wa da faram gam dog wa chen faram wan neno jami kama bo man ti min no sleep ya chen ana bi luonya te in luonya wingen ma in waje koma wing ma be da ana luonyi ngama po joga ya chen abe danga in lawo mana binu gang ba chen na ne una mere yerwe ko gor rom ya no ko gor far na mere chungwe we gor ma ga danga gi ni apenyo ni no mere yella tok che we ya mutere we gon ana mere yera danga gi ni ya chen yen we abe danga gi ni ma yen wi po wil wang ma ine game wala da wala ne ma ujeni ne tikan sila fai mi Orom ya wanda wa bu we ko ngaro mo ke ken wo danga gi ni ujeni no bu danga gi ni ma yin wi po wil yen we one ti min no sleep ngaro mo pu jo an pe bi mi na ujeni ne bu danga gi ni we Lyec chen wo ne o dang no ujeni ni ngol gang liel yini ngol mer gang liel wonu tele mo ni wo ngol gang liel wano big boy kum wa bu danga gi ni chenin ba we goya yin ka we go ne reo wano bu danga gi ni ka mo ke kenu chen yin mo bu danga gi ni mi agike watika kelo lo we lu tela mabejo ni gun ka ti ginu non solution mi jogo lo ka Lyec yiri bi ni ge kai wi loke we in de twero o chen yin mo bu danga gi ni ma yin wa be danga gi ni ma wi po wil wache wa kum lo da ngo ma yin ti mane waje ni uno lega ke ne te wa lo da ma yini we ni an gi mora kera ha o mo gi mora kere ya ku ya gera o che na o Orom tin ana o Orom ana rwate gi dana ma duong jama gi te yo chen o te ki po te ki an rwate ke gi Orom jama yang nyingi winye pedal wo nyingi ento in ana rwate ki ko chen uno ana mera no ka mochi o nakka chi we ana we chi ne chen wo ben mor wa mar pote ken wa
uputi mano mar no mar ningo ujen upun mo mar yin pe wa mo ya ujen gin mado timene obi poko kin an gi yin mabu mo wela wajini timi no sliba wabi kwanyo dana gwen makir timi no slip for dogeti tuolo ya registration ite free road kwer machalo an no atie oli king kachil gi dana mi warati wek wachiro wabi danga gi nyima yin pe bibiako ni uno mero batim gi neno ni timi no slip chenan wan wa duong mo iri yela chide win kira jamana bi mochede uchen dana matiwe Sweden ti kora dana matiwe America ti kora yo chen yin an pete local yin tu nguya yin penge ni ana lego jami marajo ko manokti ga bini kum joram ana lego ko yo chen jami mabini kum joram waka pa ngej waka pa nyim waka pa ngej waka pa nyim ana lego ko weng na tamo ni gino mone yao te maraja ngej pa joram pe mwaka pa gine enen gino mone tie pe mabino pe joram pe mwaka pa nyim ochen long mone ni la puonj madong pe ki romo gwokone ki kano mo ki tero romi lokin yin no ni yomo yiche uchen winy kany maber ana be dange gi nyi pien yin dange gi nya yin mer dange gi nya we I dange gi nya kin mo gi ken ana be dange gi nyi wa chio ka yin buru uchen yin tim yin chak mer long ma ken gam long ma ana lo en we chi timi no sleep wa bi gonyo gore ku wa bo dange wan bo dange gi nyi ma yin wi po wil pien yin e ero kidang anena jo kene go ber ga gonye ki lok ma duong lok ma yin dana mai par pe dana pe lok mon ni iti chwa la tela mon pien ti ko chi iti chwa la tela mon pien ti chung pere ni mo gina pe konyo wan jo ram lok ko nyig poi ma konyo dana ma konyo ko ero ka ti lok bola ne me tuara lok kinu ke kenu wona rio ikwalo message namane pi nama palwa ya obeta winyo kiloko kitu man ga tie otimi chen wo kong bane yin eni lokatie lok nyig lok po lok mano dake kere ngarmo enti pingere ni konya mako ram ti achera nyimba ka ta ne ram kirachon ram piti kirachon ram mero nyig lok mano tie pinote meaningless sika chwalu ga mu ya chwal gina no na mier karong no rumi dit ni do nyo no kanye predit du la maun yo mo tele chalo lo tem ana gamo lo ka chela rio mo ne ki ken ma ana no por le rekwana ma dong lo weng na chingman no takum go ga ge forum ka eni ka dele ke nying dano ngari ki man nen kon kilo lutena pala to ti kala nya kere mano kenyo ucheni la chimane biro ka gengo ngela ma ka matera da lutena pala to ndo yen yo me gwa kone pien un tamani lokalit me da chincha wano raising Okello mano kenyo no ne chal no pere petek chi wa America ti kama len kada ino la chumo peti pe dana pe winyi wa la chiman mabe ne mo jorom mari mada yin ko jorom geni de kata ke kama len solution ngo ma don un be kata kere permanent solution ma be kwanya lok palieti ene beru penya wana eno po be nona tian merio kidong lo tena pala tawana chara ina da chungo ngela ma tek to twali o kata ke solution me konyo gang dok mo kenne ma don pora be mere dok ma tek dong lo ene kainen lok me choko gang nyo pero kate dikal wa logo pero mate dikal ma megwa ene pe wa kero politik ni mono politik ene be konya wa ye nyim politik konya mu pere ine na giri mo gate mo na meketika mi ni chinga livaria le wadi mo ne giri ko ke ine elekiono kansala beach mo ni kansala beach gin mo be konya wan yo me chua is kano pe gina konya wa chen wan po be chuinge matwal be ba were keni dano tiang kin magi kabine the forum kanya morul wak pa mor dano igin moti metiem ka moti mekion because of the negligence kalau tela makanyu anena ngan mo no putek nyinga ni an pamir Lamwaka
o ati against Lamwaka, ati against anga. Lamwaka ni mene pone ano kong koma kong pone ano wa amin pangiya kong Lamwaka kong kulu mene. So I'm not going to talk about that. Gin mo timet gin bod mego ni gina lera da. Gina let pemira lo wadi. The only thing Tama mega am gira kabino kanya bino kitam. Tama mega chiki man. Unjo Orom. Why can't you guys call an immediate meeting? Kalo tegang, kala council, just table impeachment meeting. Bekwa nyu chiene mobe la bangolog la wu mayani. La jie mo ata mabino ka bangolog kitindana kan. Un purumbo. Purumir wuju loke. You guys get meeting, katwere, impeach him as soon as possible. Ukwanyi ngat mo kene kong, tutunu weko beri wange. Weko nenu ki lok manongotie. Dano po duud lok madwong totwal. Dano mer po bet kakemo ya melweny me goyen uchien me timongo. Upuru en. Just call an urgent meeting. Ka council kango matie I county kanyuni. You impeach him. Ukwanyi wako, because ngan maka en la tela bino ka loko. Lok mo chala. I don't know what to say. Bino ka piela kindana daki mane uchien. Keri dong mwe dong ikong dana dong eno. Keri dong tino chaka mwe enu dong. Pangyo what you are going to do. Luak. Kaka. Call a meeting. Impeach your chairman. Kangan moni menetie me impeaching. Kam kwanya la mwaka menu. Ukwanya la mwaka ako. Yena enu chien. Giworo ne chala libira gen kila mwaka. An gira gigo kany. Anybody can say anytime anything against me at this time, but I've just given my opinion. Impeach these people here and get out. Let them get out of ceremony. And afford. Yeah, afford 12 members. Now, machala no mar lok ni in dabi loko lok mada between kidoge okwork madiri. Uchien when you look in my bed MP Mikwa each umirubedi gangliel kirkit jok kirkital mirubetie one comma bit mikit gum district umirubetie gangliel in machal yenu chien umirbetie gangliel la gin mo ne pedana mo ne ento berule matwer te ching dano ne wo ya ngagi wo kake weni le jim pagamente wan kon wan ngo wan gamente kache dano cha lo ko chiri kom le tromber mabe ku be di pio pie gitiga war chik pie wana wa mo chik dak wan wa mo makunu ngi waro ti kere watiga ti kere ni era pedak le mo mere le male le ulo kwa padano illa tela machala MP Maria mo anuni iwaje ni ngo peka ni mo chakati men tini kere wajuini kiloke kitia lokone la wai kono uchien ina yebedo Karido kakachana wa ka loko moy kom wa umara gigu kono awoche machala andul pano wano te chal dul pano sleep wan machal dul pano sleep watie junction wen poti ka bera chil keken wan machal team no sleep Amere woche gena cheni kape yabo wan chen igang liel wana deke wa miru betie konwa kirejal todo timeo ucheni mo be gwaro tino pala tono buteru gangi koni dege nye mir wamma wachwale gang meka migi ina ye ma wati lokali fudliek pio timo bal ina ila kwe deke kwero irido kirkan ujui ba chen ino gwak chente mo machalo mi tem gwak gino mo kitia kunyi ya tabde chamo chokone kome gang tampe gang po bir gang ata mo mapate gangu kone towa ka America ke bini yiri gang kone kene gang twer de chingu
picanchi la beach ujian e chiro mai chiro ka mi konyo luwa kede luwen mon ka wan watiga luwen wape waje ningo kom luwen watiga luwen lutien wa magiti woko mogo tie ma chwe chwinya wa tin peram dugang ngoma wa peram dugang chwe chwin pigin mateti megang dana ke nywala pat cuma ke nywala ma yigi chwe ma kama gin tiga timi nego dano bana pe mi rongol tiu lok chot wa lo teno kan ga wo cha chwe chwin wan me wadung wa beteru ga chien wa wachitin uchien yen mo mani oa kono guide che ini tidak cerca jenge lokali uchien wano mera lo gang meka megwa wapi blocking yoka jono yenjo mo kan na me cerki debu wa me ke chelo ki debu manuti gate walfen chuwa biye lokni enuni kapere ko bene ki chun mabe peo bedni kono ngo niawe ni mabe to tiano pala to kurudong maraj likok wunu tela moti level maping wa mur chaka wunyu lok kibutu kodong uchien indong ni roro makinga to moni ni andong ba dong wana remo anda na remo uchien yen kai we do mistake lok metu ki lok kara uchien ibe beri town pe beri Orom kata ino mede ki twak mon mi de twak ni me ber ka twak la wu ma de fot en wa lok gine foram uchien in la red lok pe Omegina kilomegina ma wunutie forum e Orom community ameta fo chuo wu matek to twali yo diko enene kidong amede ki kwa lubanga we homede ki gwa wa omeni wa lu miyo kitama bejo wa mede ki leo tam pe kid mano miro community ma wan wati yo bet kwere mabe gin matie omegina anatamu ni adon forum machala tela bien naneno consenti mapol ni lutela guling ho and specifically kitika singling la tela chieliken ki kin lutela magi yer gi mapol winyo ni nying ni mego la mwaha ni is common everywhere ni meno miro gam pa Lyec chia tabu ni kerka bedi fodendo po gamo an bede machala tela ma wati ki mego la mwaha gi kongdo ngana ke duana chamo ke no di mane ni beno be pian ngan mo no pingeo an miro ku nge ngoma no time kidong chamo ken bene ko di bands ma kitene mano ki single ngara chiele no chamo ken nyurni ki twin mo ayati because the tera ma ki yer geti mapol ero time and again mano atika following voice recording kanyene ni no nyurni la mo xam yero gakati kamaleng chi kongdo we kana kati kama kamaleng minane ni highlighting dano lo tua one an atio a local government at the district level which is the center of administration based on the policy of decentralization. MPs gingiti at national level and kinti mawan wati yuni weng do ko ne papat kibero kaneno ne a constitution me Uganda neuro functions and services for which the government is responsible. Ma enuni nonge article 176 and the Local Government Act page 143. Dongin matie luak ana winyo debate me lokom Lyec ena tigin matie very serious. Though bene loka kormo jong fort kitiga wachone. Kin gama government timo kilwak kin ma winya ana wacho kene functions and services for which the government is responsible. 2. Ginasiel national parks. National parks, one machalo district at lower local government. Pe wan wati kitwer mo mimokonene park mirbet kamo mo. Unyo services ma regulating kin ma park mirti kwere wan ba pe kitwer mo. Enyo beruti pa central government. Gin mo kan man central government timo
ene national holidays ko bera winya ne chala independence gi kono today is heroes day ni na mogo mi ywe ba dongo manotie program pagamente ni education policy, health policy, arms ammunitions and explosive, national elections, new kidme yerge, national roads, kidmo winyo yo mona me karanga tukidepo kiloko kwere ni lampere komberichane uri kadan dong kiti agoya ne ho pangeo anga mado cher ka goya uri eni kidong ngan mona mumu ko odeni kidma no ke twere me mu ko ore kwere kenyu ben dong fodan pangeo maybe kakonda chwala duana che la lok eni ramadak mi moko chaden ni ngan mone ke mi nyima nyoko ram gina mokora do mu ko ode ho en ngat makit eni ni ayo wachi ki muk at kala mwa ka bene chino ko ni waja la mwa ka yo wachi ki muk at che wa penya la mwa ka en tiu ti me yo manu gin ma parliament timo yo central government timo kin jemi mapol ati am yo mere wiye ka neno bene both why local government at the district level one what take local government act ma second schedule of the local government act page 144 new bene services for which the district councils are responsible for maikine NTA road services and locum UHLA mano UNTA district roads and services ma watimo Kenya na rehabilitation and maintenance road gangs ma unena juero penyeno ni mano tie tuer makap megwa machalo district ka onen gin pigitiga juero penje miero go chimi district pe go chimbo la maha rehabilitation nyo yopo yo enuni mano tie pa district ka oneno district road of recent last year kitiro yo ma generally walwoni shwa road ma ke mu chweni cherna makora kifuru yo eni maleng kikane ki kod madong duong kombeni ko endok chero ka baleho mano tij ma district go timo pien gi tiket were ye me yupone rehabilitation mo kan komberi chan tiga time Orom to Akilok road via Kiteny that side of la Kongera Makiliok yo eni wo Kenya Kwatela chechero rata ke yo me Orom east ma en ma lo ne ni na rio adek kangej equipments donc chwala kuno ma kitike fur yo eneni chadene en jo ma gin giti ko e dog yo kuno gin gi mo ni yo eni giti fur ne district roads mo kana ma ke furu ana bene tawiri tu la gora kitike furu bene ayo ma tu alone an gin mo gala furu ram ena bero no piano fur kiti ati ko ti me ayo ma tu alone ma bene fur pe otum an kitika balancing ka ciel pian ma megwane ben wa mier ne mor mier ke fu ci log mi yo ma wan watika ke me kwere en ye enu log mi yo ma ne tamak nyo me lammi mo no petit ma ka megwa fo dana tika mi highlights kin ma wan wati kwere je mo kanti ma polo to ma wan wati mo ma ti stated clearly in local government act ki the constitution of Uganda ero donc pechawa pedara mo gudo come kachiel ata mani akel overview eneni we ho guiding discussion and responses makoni ngato mo responding but wakan ka log eneni antamiro ni abe dictator kakama mano in penyang you are free me dan inbox na unyo idanya wa forum kan with the voice recording che wa kana gam na gam enoni pian I am a leader who is answerable to the people kawan wachiro kaneno roles pa MPs kinma complain tima dit total comme megala mahani wanoni ipensik me Uganda nyuru ne tit pa MPs unyo MP mo kiken titi jangwen ma chia appropriation of budget ma en budget ene budget loka yoge loka gudu loka yoge en tamak roads eni kimana na waza no ber tit pa central government appropriation of budget keto chente wechenta enuni ko danya biya khali monani parliament aytimo mana ngeni enini otime jowa logmi ke depo ma la wo moni wo kwere ma tek total ko mbiri chana tamak fot pe kerne amina wache budget mi yo enuni tie gimati ka galo lok enuni
ene dong fort gamente mabera mira wachi MPs gin gitika yele at their levels kombeti chamani bar yo ene no bifure je mo ken malube ki budget appropriation chiro bene health sector kete chalo referral hospitals ka berga winyo di bed man in chate me gulu ke berga loko MPs gin go ber lo par referral hospitals we ko kwandano based on the growing population manje me guni wengwe ko time no mir budget bi khalin ki keriye mana ngeni MPs each and every financial year no government tika ka passing budget manu parliament gin go moko so ana no ni kawa lo pa MP manu achiel tie ye appropriation of budget chino ana mo ni mon MPs gin gitika temane wan bene wan watimo mi district biyahan mi ngalim enini ma wan wati ma don komber chan wati a second quarter nene wan bene wan jal kidgum district wa passing budget ma kam mego and watika teach within the context of budget ma wan wa passing teach pa MP Mario ene ye representation in parliament look you know where one yero MPs Michua East women MP Michua West mi municipally ene yani gino miero gen ko chit ko bello wa e parliament nyu yot mo ko chik tok beno miero gen ko loki en loki ene ke lo ni representation now kado yin ber kaneno representation para mwaha ana mira wat ko mani unless one we are blind unless we are not informed kin ma komberi chane jeme tika wot kwere chi romo weho ba lo kene an kele wiya mi wachane ni lok mano tika lokone ni ko ni ngaro mo ko dahiye ka cheno go pamotie chi yin tike twer me penyo an chi ya will respond immediately ana ngeo ni kar malie cha yelo dano yelo ber duong ma tek totwal me kine gin ma ngela mo hatimo ana ye kelo motion e parliament lokom Lyec ma lo ko ma tek totwal bebene en gi ken obero kaneno mego Lilian na be o kelo motion e parliament ma lo ko lokom Lyec totwal pe o giri kom Lyec ki ken mego la mo lo ko lokom kor mo jong mageti gande ko dano the same Lilian be no kelo motion enoni e parliament lo ko lokom kor mo jong mo mbati gande ko dano Ichua East the same bitres Acoli woman MP me agago o lo ko lokom Lyec ka chieli kor mo jong mageti yelo dano all those are components of representations ma joni gin go ber gatimone and what were the outcomes of those representations dong ingela chien wacha neno gamente which are responding though jemi pagamente bero lam en ga ma ki chacha ne pe mo deo wacha ga neno ma ko kwon mo ki muranga mo bino kerka bedi ki po ano pe dan wengin guno and kerka bedi jomu no ni be no pe gin guno to their satisfaction but at least that was a good intervention ma otime turu keru palotela manola mwakati ye ekine eno ni bene ekin gin ma enotimo machala part of our representation wan wabero ki actually wabero ki parliamentary meeting ma otime ngom me actually nyelo me actually mamanu bero gulu ni de piero we abero piero aboro to piero bongwen penina dek amana la mwa representing Chua East and MPs mapol gin go representing constituencies makamege so ngoma dong me la mwa lo kuno en mana lo ni ana neno ki wanga bero kuno ni na deki weng a winyo ngoma eno lo ma ikine gin ma eno lo i representation makamege o lo kom oriyari matie maracho malupe ke peki mamon gino karman menyoro mon mapol ta wikitana oriyari popedong tika meeting demands padano pieni population dong tika don air services petika don magin mayno sighting eno lo kom kitana menywal pamon en mana lo ni dano mapol gin ko neno NTV nyonyo pin ma menyo dano lok eneni gin ma otime gin mo kana ma eno lo ogudu lokom ki depo yo me ki depo
yo ma ake kid gum siro ke depo national park kamente don ko beru keru chente ikom yo enini processes mo kan mo dongi ena ya dong mina nani manu ki compensating dana ma compensation ni la ma haya petimo gina eno timo ena dong lo enini anani no enuni ki beru ki answer ne there and then ni tas mado dongi ba mega gamente an gamento bitiro lok enuni we ko bene mi gamo lok enuni daxe wan eno war gama en mi gara ma ko choyo but office pa prime minister malobe ki lokom Lyec an lokom Lyec enini eno chiroki MPs me Acholi to twale chalo districts me agago kachiel ki kar moja maliji yero gini usiro go meeting prime minister an outcome pa lok enuni nywa dugi me lok enuni we response competitive ni manu ki depo mier ki fencing man gin ma nyonyo piny bene moko ma jemene ke bae bera bahane yamo ma jo mo kene moko chade ni gin enene otime wai parliament enuni magulu ni ke lok ni manu ki depo mier ki fencing an ka don ke wajo ku menu pe dok mita ni Lamwaka ko chire ko chak wilo waya mi fencing ki depo mi timongo endo lok ti ko part maka mege we ko gamente ko be chano intervening and jemi eni don tie process. So if there is really any blame ma wan wa mi roketo ne lutwa wanenu ni ka kwena yedong matijo oye eni natijo oye ni ngaye ma petika timone then we blame directly that person piene tij eni wan what you through a coordinated format ake bon ngan money share bon ngan money ake bon ngan money share bon ngan money until the finishing point or until the end ngan wa manu gin ma eno berga timone as part of our representation again mo kana ma eno timo. Okay, let me go to role number 3 as oversight duties. Tij mo kana ma unity you beside tij me parliament. MP omiero bet ki kero menani any monitoring government projects within area maka mege yer any yene. And that forms part of the oversight duties mage tiga loko ne kan enini e chik pen chik me Uganda ni. MP ben omiero ko duogo ho gang to the grassroots me gor ka choke men yang peka padana me gamone from the true source ka don ko chet ko lohe parliament manu tiga representing dano yeah. An ki mok makamega anane ne eneni otime me yono tute ma chiel oversight duty ma eno timo ene ye karma PDM saga mi PDM obere kidgum kan ma unu ngeo gitima accusing lutich pagamente mi kidgum district pe dale center mi PDM makun guideline bena yo misleading lutich PN guidelines obinu tiana dek ma pat ma chiel binu wachi ke team activity mon ma rio binu contradicting activity ma chiel ma dek kumeno until when the mess was really unavoidable. So karma do kelo peho binu ki makalo tiji weng ke wa ke but and your statement so chakke Lamwaka in our oversight role wanyo karma ki Kampala binu bere penya na bere ka choke enoni office pa ABC wacha honen ngomo mier ke tem pien kit gumno don ke jo hone mo po bi bere kin jo magin gi better fitting ke PDN kidong lo tijino mier ke magi ke tuegi o weng kay nen center ni pe recovery so bere pen we level out ourselves waneno ka kwene kama gaps bere tie ye we communicated to the ministry ena ye kwanyo kare me bere ma charo team leader wega duma pa me mwa libario ke piare we ario am ka cheli won koma bit ka chel ki en me gela mwa ka chel ki lo tich ma uno ke makogi ni kon ke belingen wa chero Kampala ma wa o Kampala kunu wa chero ka lok me nana ne pa mo te me kit gumi wa tigi kero mi chupo ne ho ando tich ni no don ma pole don go recovering center ni using their own resources magin gitik we gang kuno wego ya gikime lok maka megwa ana kero chinga eno kero chinga machalo directive ma director PDM omio ni center ni must be paid back within 2 weeks makero chingwa mago no center ene peko chule no mia donke mag wan aye machalo wan ma wachung ma wakero chingwa kuno ne because wan wachung ka gin ma no don wangeo ni they were really committed
ni na wan chen no dan mara abiciel to abiro no do go clearing ma megi we millions and more balani so we go care ching wa mo tiki gen ni mono we supervise them directly given the power ma wan wa tikwere and they were not going to have a right as in our decision. So ginma enotimo machala part of our oversight duty and no we ko chente kidwa ko chen upon Kidgum district me chulo chente mo balani manu ginma na ngemo timo machala oversight duty matek waber kana long me graphite kinma ke exploiting kere ki communities me akurmo wa tractor make mi no petiga tichi ya kurmo kenyo tiyu wakaranya waber ki engagement meeting ni an bere fura mo chade ni ana bere kine wabere lu chomo wanena ni menu wa lego matek and tractors ni kedwa ko cheni kini chin community wa lego bere pilog me compensating communities ma pole down no gitika complain ni mo peke chulugi an chul komberi chane ma lego ni ki clearing chulo poti padano ikine mo kana bendo kelo motion ma honorable Lwen ukati kwede because exploitation of a kurmo mineral resources po gi kaka kenyo iken wa company me blend ko gin go chako kwale illegally mi cherga chako timo mining minerals ma fur pia ke formalizing with all the legal procedures. So Karma one district we learned about this, we pick up a positive concern when you kill motion mawa loko and by day Karma one wa loko look in the council me mo karne onodong 12 tons of trucks onodong gun go chala minerals me graphite me kurmoni ha so look in very long maliet mo wa district o katiki resolution ma tek total ni mono jonum yergen ko ket activity ma megene to an halt with immediate effect and jemi enino teme I don't think from that time ma wan wakato ke decision lawful decision enuni I don't think there's any track ma ochira kurmo kuno katie che an party ngeche onyo no in ngan mo na metiki ngeche ne pay reporting but that decision has worked and it has protected the exploitation of a kurmo mineral resources. Gin mukena ma hoti as part of our oversight role ena area mo balalo koram wan wangeo ni na ma biki ma remo kare gi balalo beside engagement meetings ma eno berga du gang tere mi lokki balalo kimi no kar gi balalo mi balalo mi ergo ni na ma biki ena yo taking the lead in the presence of division commander, in the presence of RDC, in my presence, Kimon, Magati Ukwere, Malupe, ki directive my president mio. Balalo were able to leave Orom in a single day, amid this all their resistance. And Jomo can look back Balalo Mokanono, Gingiti Lutella, Magingi Ying Matek through Lima Balalo Minogi, Kinyaro presidential directives. Man oversight role ma pira tag man nene la mo bergi kero metiyo ne wanenu log mo kene ma chalo Paris to market program Paris to market model project mo gango tunungi ukati kwere mo no tie me panyo ngom ki Orom the entire gule the entire labolo lukom luchom ngom enu ni mo ro pie gotte kuno line ki gamo ka gago tung la pono ka chane watele ke jone level ma tek wa loko ni district council wa recommending sir board me gola mo hage gen ke me goleli ange kin ma gen giti ko re parliament we gen go kon wa bien jone no bere gro ko nge kenyu the final intervention was made by Megala Mwaha Karma and Okello teams of Acholi parliamentary groups ma bi kwani ni wiye joma go beru tie aneno court Amos Berutie me agago la gen David Berutie me agago waneno Santa Court me Ru Berutie waneno this one of Dr. Amura Berutie me la muone kimu kana ma popol MPs go Berutie ma rawdana pa ke wiye ma gen go Berutie ma gin wengu katiki lokene ni gin ma chalo gin joma gigiti yu central government pegi chwa program ni program me kuo including
Katiki nying anga ge mauno lutela mene mauno gen gitie behind Agromax project onyo Paris to market model project ke kwano nying dano me kire mo ken lutela LC3 mango chero ka ronye ke nying ngom palwa ni gina ye gen gilo lo kom ngom yo ken wachi gina ki LC2 yo mo ken ko ga ya ke choro gi million abija bich ko beru gi kero ni na ene me ngeo gi ko with evidence with chingi magen go signing ke chende with evidence magen of training mago berga timone gulu magen gi chamo chente. That's why no dong gi chwa ma tek to twal pien gi tiga yengo yo magen gi tiyi kilo chan wa gen gi nong lanyo mon weng wan wa berga nano na ka wachira legislative role pien ati ko lo mi oversight duty yo wiye ati wacha ti gwe ne mer wiye ka wanen legislative roles kin me moko chik Amio la bole karama unu winyo kiloko long me toji kwatako ma yenu ni lemma Baganda zagi guti kwela nyepe ki guri nyepe ki yel pen chik enuni wati ki chik mo ken ma pol lana men bill no me kwanya twer pa lwa ko ke ching lwa me dwo ne chingamente ana tamu ni teach enenu tine mabe Amwaka has played a legislative role ko berga winyo ne ngome Acholi mo ma furu chiro peke kakamu mo ken pensik mo ma fot ke tampering kwere fot peke ena tamoni entiga teach ka chel ki Acholi MPs new parliamentarians mo ken fot mabe we ho wan fot wati safe omegina ka dare loko mo minwa omon Alfredo Court ma entiga chwalo duon ni na ma hamiero duogi bin gang gam lok kamaleng mir ko kati ho kamaleng ngi miro lokom Lyec ana tamani mon tiki chwinye mo ma pat pere kene nyu tika agenda ne mo mon must disclose it in the forum here we one wa bet concern pere nyu ka pe waram be concern chi we had advice manda chaka ko man recordings ho weng mana ne no mon be ga chwalo ne mi na kar mi tich ki leb enini ni o mon nyi beru ngato mo ma peti ki chwin mi loko daadi dano am peti ngato ma ti informed peti ngato mo ma ti enriched with sources of information pien lo ken weng pole lo gopa eno mo ni o beru dano mo ma nen chalti la dudut la douala la nego la chwio pir ma lo ba ki lok ma en loko andong kong ana mirana pen mono mi gele mo ha ki foram kan ni malube kilo ko mon Alfredo Court mi go in mono kere ti yobot jo me pak ba kere unity la renja bien lo kom Lyec ci kom beri chawane eno singling in ni unity ga we ko Lyec tiga yelo dano kere ni no mo yin ru ko mbar me renja ci tiga wot kere pen we ko mon ti concern ni takene Lyec ngole area mo kel mi yin ring kunu ci ngol wiye in bene ko yin game wallo kenni ka ci yin ru uniform me pak ki don ka ci tij ma yin ti yin nyur ni mo mi in cet ka rema Lyec ma rio ne gin mana tamani legi ben me gamone ni Lyec ci mono kere a ke gangi le luko kadon ket poti padano piana wunye loko lok me fence mon bene fencing gangi ko joko pi kan wa ko era ana ngeni manu water project mon mati Orom east kuno ne iber ngara chel me tutte me kelo ne anga ko beri chan ti kenyo wakti ki mamegi magin giti ga benefiting kwere ero in ma chala in bene in ti ki kero makam mi keto pi gangi do bene yin ti ke twero mi bedo kamati conducive nyo se piri ka keru ni no tie maramo an joma go fencing gangi peti in tan weng take ngan mati keru gir maramo timone including mo be no fencing gange and that should not attract any it should not attract any complaint ne pengete mo kit enone no inite mo in line with kid ma yin ner ni manu ke ni ramo onyo kid ma yin mer ni manu in mier in bet kwede so ka Lyec ni burre ciel gangi kuja ma yini tuka ya ka don ker por pa dano cewa mer be no kong dong yini tim ngo etim be kong do yini gam wallo ken we ko mon ku nge
pian na mo ni so personal lokum Lyec bot in gin mo kan ma mi rawaja ne ko mo ni mo nen chalo kape en la chungu cho mo ti la chungu pa ajen mo pian kape mo na ba why only mentioning the name of Lamwaka time and again MPs make yeroge magin giti Kidgum district do ata Lamwaka inclusive for Chua East Megolelian inclusive for woman MP OKNPP for Chua West Amere for municipal join in when pa winyi ngato mo gluo ma pat ke level mi MPs can one wachal district councillors watie anu chena tie pi Orom kachiel ke uyela Christine mano doubling benefit keteny a woman grace tie pi Orom East gini kilama koma ke Ronald tie pi keteny lwen tie pi Namokora sub county Viki achayo kachiel kilo walo giti pi Namokora North so one egini wen pe watika winyi nyingwa wana waja ni nyeri make luono mo Alfredo Kotti chwin mo nen chalo tie man tikere personal bien lu be ki lok makamege ma ngwen awinyo mo ntiga wachane ni ene tiga wot kone wot me chopo le wala yini tiga yenyo ngo igangi padano dong me chopo le wala nini itiga moto jo nyala jo la duogi kono jo pugoda kono kalabong kono kakamanding yoram to boy kono tegot ni wang Kenya gi ngagi ni kiluongo nying lo kawagi dul woti ma yini tiga woti ma tiga ka wot petian lok mi chobo la wala ke ken kere in la bit kui pala chungo ma nyu kere in pir ken in ti la chungo now ka yini tiga wot mi chobo pala wala ni ba chobo la wala ni dong yini tiga tiuti ma o ake pongo duongo resolution bien gora me pongo duongo wan wa beri ye gulu duma pario me mo hamo karo ma nena ne ochung ikidme restructuring or reviving Acholi cultural heritage including chobola wala ni enuni era yini diga word pe chobola wala can but yini has to revise the entire culture ta Acholi kin mayama Acholi no ti gwere miel chalo dingi gi miel chalo lukeme gi miel chalo buala gi all has to be revised loko leba Acholi matir yilo ruome kwana ya Acholi ka Lyec so jemini weng lo tela tika tute kachiel ki CJG kachiel ki ambassador la ratunu gi minene ni manu it comes to reality and processes tika woranyim mitimo je makitene ni so ana winyi woti mi chobala wala kin pen kin yang dano ana ok botu ana timo ngone ba is in line with the either yenyu kui onyo representing la chungoma lo kama big botri no mon ana tamone amira mini tam eneni free of charge piane ngeo ana wachi an machala tela mira look from an evident point of view and as a legislator angeo ni manu chamo kene pe mir chungo matika bino jomo ken ramo titkweri ni mon lo command to betray someone era mira wachi you are betraying your own self and with the chungo any ma unity representing me bien lokini o weng obino karmi elo duri o kama len ki dud la chuni enu ni wang ma waneno dudu ka chala ka chako ki command anu chien enu ni pedok mita ni mana chiet ka bola dano abi loka with evidence ngoma anatimo kido ngoma bene an patimo kini yang dan ni patimo petian lok makit enu ni so pa bi baka doga baka ni mon mirana mit kui atim kono ngo tim ngo kira yini tiga yenya nani bango lok me tiga bango ne ha chungo mi chua izi kombere jandong deg mon dong mira chua am chala la ma chung ke chua ye no chungo mo karne ya ma chung ke chua en chua ni ma la gi wala gen pingo pen chik me Uganda ye ke ngan ma chung pe direct MP mi bero aida da ha nyola chua manu ka che in pengeo penchik and penchik ene ye gin ma dit
Chigmadit Mador of Uganda. That is why it clearly says the constitution shall be the supreme law of Uganda. So ka pen chik dong moko ko menu che in ma chala in mon ma in tie tetwer pa pen chik ke eti ka ti bang lok me ti ru ku dan kit eno ne pingo ko ri lokini ene lok ma jo ma gin gino ti early 2000s o nyo 1990s gin gi ti ka me campaigning pe lu chu ma ka me gi ero ko be di chawane given the current trend of development bang lokini in ti ka ko nyo buri piri keni o mon un kila chu ni man ka no gwa yini tamani ko ri bangolok eno ni metiga bangone kibero so personal ma yini tiga targeting la chuma ci le ken ko mi chuma pole ka gwa tamani bi mer ku mo ke la chuma megi se wang nyo ga gwa ci o gwa ma ke je no ne ke je tamani we ka re di mi ngala ma xama tek ya we la nyana ni win nyo ben man yo win ya we ko bol mugati mo ci ni mag le go mer mugati kilo ma da wachi anda ana chiro ko man yumi chabale wala no dana kwa yumi chabale wala si no mugati mete jamala mala ke dogi keni no lo mo pekhe enta kapete mo kit eno ni atiga mini tammi no ba mabe no miere chul tamani ba dong pe bi chulo ti mer ga guiding yina ye wagini log mabe wagi lo ki ko bet on point atamoni luak lok mapol honorable lwen ulohon amira mi credit ma dit total bot on do lwen ulo ma chala tela kin ma an bene na kana wati ati lo ma chala tela ngomo lwen ulo o highlighting pekio weng ma wan wati kan nongone stage by stage kit pe nga ma wan wati ko kwene and all the interventions so far ma wan wa covering o lwen wa jo pa mira ni mona no and local lwen is very genuine for personalizing to himself rather for restricting me personalizing ngatomo. Olwen was very generous and Olwen has scored distinction if I'm to award him in a mark. Piana da logmayano wajini wengo ponke da jowa. So inu mon ka yini logo bene miringi kidme lokidma honorable Olwen o logo kwene piano Olwen is informed kaya miro chumu bene kongba you gather information be informed then you will be on track do your independent research when inibate ki source of information mati very clear then you will score in a mark mano yintiga yenyane era ke tuchi telum tuchalo ke poe ni wa ti ya ma ni chaka mo mega lo hata. You are digging your own grave. To be check. Dog bene pe wa bi yeni mono look eni ko check borre. Atama ki look eni unwak me Orom community. Ana mira na gi kan. Kun bene fu da jolo ni ka nen look eni ni mana look ni. Alo ko marat chingat mon ko teta. Pinga wajani ana look marat. Unyo ngat mo matiki penye ini kati kamaleng ini penyan iforam kan chana bidu wakone bidu guchen wek anagam otherwise lok paumon Alfred Court is beyond amira mi tam bene boru megi wama wunuti wakon some of you left Uganda some 40 years back some 20 years back depending on the circumstance that has taken you abroad ka unu gamu log bene kong ko go chim kilo tela enu ni unu tiki twer ma roma ke jo ma makanye ni mi go chim ni la tela amba awuni ni pekati gang ko man un mana da unu tiki tiski dan ni era ko cha ko gamu na ta menu chwa ko bene ni mo na eni lo kakare and what's the video unity wa ko ba in peti ke pe ko ne peti ke gudu ko mi be no gang kan anu eti ka chwa ko lo pangato mo mer ma pene peti ki reliable source of information eni no wa bene kone no bere offside otherwise tie wu ma wunti wa ko ni piratek because no kon ma bene wan no through ma wunti wa ko ni tie and dan wen pe bere ka bere chiel and kere wa gang ne no gang poke wa la tin mo ko dire da ko yito bere la ka ku ja wa ko ngom wa ko tim ngone so eni kere wi ka wa tena ni mo tie wu ma wunti wa ko ne tie pe wan bene wa tie pi and gang kan ma wunu ke yene gang makam megu ma bene you should be concerned so your concern is right but my emphasis is get the right information coordinate to the leaders on ground watch again gini montini
then you share with us wek oro to bene ngoma no uromi ne ube tamati otherwise party ki kilo ko mo ken mapol ko mon ke ne na lo ko maraji komi get back to me wek wan wa lo ke before am kanya and we sort it out otherwise making it you deserve a warning ni kid me personalizing kere ki lo maka megi lo kom Lyec bere chala ma go ko Lyec chala timo ngone nyuru ki twin ma ko maraj makori twin enu ni nere ke ni ngi ne mo po bi check kangar mo tiga tit kweri ni mi rene ti kweri yo makitene si mere tiga donyi peko po bi po mo ti no wango wen la wala ni mo ni ma yini wache mere chobona ni wala yinu ni bi go ma bene wi po bi win apo peti ke experience me politics chobola wala yene mir and I've like project ma yini yero ni mi chobla wala kono ka manding kono kwene jo kunu chobola wala mataka da kin ma yini nge kwere ero tiela wala mone maka o hodo tieno kidon ke wache ke chobola wala ke baya mano de mo go lari mo go dudi mo go teto no do peti ke cha mo me lokke wek de chobola wala pede bi chobola wala enu ni ene direction ma yini ti ya chere an joma kunu chobola wala ke do ma ke to meta me chobola wala amin de dala la wala ne ene la cour pe ngeu bi go alari kunu ma wi po bi win mede ke bango lo ki enu ni experience is the best teacher. I've said it because I've experienced it. I'm just guiding you free of charge without any payment. Kaya ramo ye gire loka wot kwere ke tamani dogi tek mede wan ma make feel kuno afwa members murum ana foyo ana winyo wono berga lolo mo ana man tuong tika keno ko chen uchen pengeo ngoma eni tika lolo ne kauno ni uchen no mero ko supporting Lamwaka because Kany neno ana keye parliament pino ni no machel mayeno amalo Kany berga following parliament pino ni no machel mayeno amalo raising this complaint to the parliament work parliament unge piana nge ni karawen ke chwalo MP amena ni kin ko wat pa ngoma no consequence makamegi it's like Acholi MP mabe mwan matekene ene matekola na Gilbert ken kene no la Gilbert peling ginu mo iken matime yare ya makamege no ginu mo iken matime mano chok ma en ngeo kauno ni en pe wrong raising this complaint so to give to lanya we ko lanya ko raising problem pe ko ni parliament berga neno ngomong lanya berga timu na parliament berga neno unyi ngomong ke kacamanya karma these RDCs mene ginu na nyere verinaro fisa mone me mamurni nene kina nyero acting kere parliament hero ginene ko time shwa kan pe wajo so one way yer lutela magini yenyo appointment Lamwaka mete yen appointment bon Museveni habe mete yen appointment bon Museveni ade kiri wa Amere mete yen appointment kiri Okello mete yen appointment ki bon Museveni neno kangan mapitika yen appointment mo ken minimum mer ki chime ma chalo ginu mo ken so uno gilo gin ma romo konyo daro kay neno mo la pijenge neno pimene te mi appointment mo ken kin marane ankere no kin marane en gwere because anything mo ken matime kay neno chamanya lokom garumba nen kin mo la acting gere mo we ko chawani kiyabu yo peke chulo yo kimano chama kiteka chulo yo alipiare kuyabidi ko ngarachen mutaka chulo anyway ubino to the effort opulanda kimeno ti ugere kimeno acting gere neno so ini mero beru para makamewa wan machalo jomichwa ish jomichwa jokbikit gum un michwa lo moniken anyway beru para ini beru para in ngara chil pe kore ini e guerro ini e chamanya ber ka chu ka bir kui pere pe kok so ara ne konye pe ne woga ne tuma ibedo ngaling kadi ma ko ni ne check this campaigning seriously
ini kikumi to kuni yo tore ke komu midis campaigning la maka seriously po karpian en don ko nyepere na an men na lego chen umera in normalis ini pindo ini kwano ini berka following kin ma parliament kwedi berka following kin ma lutera mugu magi raising gere logi eta yini nera ma megi ni raising cause an gera ngewni kanyu gere yini chami eto kay nera mot kin ma do kero pa ko dien kay when kira na wo kay kin you just cool down in mere cooling down inen ngo ma kironti on again you know an gino mo mara lope an aneni uchen gin kila mo actually junu weng dong roma matek kana foyo mera no da cheko dana no bud mabe endo lok ma met wa para gam lok neno botwa ichwa is wa pe kelo tela dok wa yero joma it gudin chaka kete dero paka wa mado pene kano pekete enoni ono peka makere wan po be kariye maka don kompeta di chaka malele chako binu kede Oryem ya be tela me wa ni area ko tung ti ka ko tung kwenti gazetted area me ka bere pele uno entamo ningo an gen lo tela anyway pole gineno ni gen giti in a safer place family ki mo matika deno jan peke ma pat ki wano ta der mo chwalo ki ni mo no mero go chiro tipi wa nyo go chwal duon wa ka kama mero o ye penno ko mo wan eni kere ka wa raising ki pin kan pe okunu endo man ka ngara chere ko okunu wiyo wilo the same like ma ma beno bino ni bene wa be ki gen ni mo no go ka chaw kene be kala la bar men ka akere wiyo ngamo luo ke ya men ka era ko don wala ko ne min Lyec piene para mo chara constant pa wan lo te der ka mo ke ken la wae money mo chung mera ko matek ko twali ko na eno chen ko na ngani megina o chen gire la ko mera gam man ti ling moti chung pera matek dir ma be ya wa pi ya nyim ene ngom mo chen tikene ye endo ka wan wo kuru wa cha wan te der wa bede wa mede ke deno chan wa yebo wango matek wa neno ge tima ka gin non para mo forwarding ko wa ka mo kene mo wara mo ngora ke yemi we ko wa no winye ulanya gin baro chung le king la bo lanya wana churi no wa pe ke la tela mo ke ken bar olanya tika nyur la nyut ma mer kranga la chere chen in northern Uganda mo kwa the same direction chung pe kagani we ko dana be kero geni kumini ngade en tipe wan ka don pe chung pe kagani unyo pe chung pe dane mo chwere ni konyi no pere so kare de ma gere beromo ti un ene yo be mo koneni wat twala nga unyo wa we nga odong but always good leadership being chosen by God not we human being kerke wan perke boro wa ke karo ke chabun wa no ne gwa dong wote ka mabe chiling aliba chil ki mia biju nyo aliba rio aliba ngwen ilgi komike fur pa mane kwanya wele chabun ni ola long bangar mo te pada mene pe ene wil ka wadok ete po chen o chen mala nyara ye o chen ngeo gira chira chel maraj matika te me ole weng ento pe mo gata meke te chungo ne dago we o chen te lok kero ngat ma wa to pen mele ke kene ke jo ne nyo ki lo gangi mapol tine se pa place piene de apa gitike apa ans side manu gino ni wan watike gino kitene we ko prepare pe wan wa pe matino por ko wane wen en be pe no lete ko ne chalo kit ma wan o tika no ne ni ka no lete o cheno ko no ne no ka te kindalo kan unyo luore ko madande ka te ko me gen ki me ma wa ma ero ro no ne ka do er ngene pe to er ba wa me ga nyo ki tero kan ando kan pa to we ngare eno chere go di ma do be chung pe wan era man wan wo chalo we ngo en gira cheli ngara cheli eri romo wo chalo ngara cheli pero wo chalo na reo abe ka ko be first time megire but enter dana be numero win ko pa wan ni ko matika katike area man ke yeni ba ko area of tech concern an wa chwal ka kama mete yeni era mani bare gine weng ja ko ke LC2 para wa bot gin joma manani petit kit ko ma ken ma ke so is make tika delivering through office of the president
chaka ke yo jong nene otima yo akila kabedo meke luone kono kabongun ma chudari zo lana dana matek bad lo kene ge ku mumen wang dana ke linkere kenyu mot gima ken motima tiati gire kere ka bedo no minister Oryem no tiga tera uchwalo gere mon right now people are somehow safe but ojong ko repeny pero chaka cherka yaka wany en dakporo bidu gi ngwech roma ke Lyec matika timeni so wan charo wan luak michua is wayabo wang waneno gina tima kidok ko wa ene mu watika kokri o mera o gello tera ne kayni gar mangeni etika mesesio ka ber mamege secure ka ber pobel gina yot yabwe ko luak ke mo chwere ni in this short period mo don ka pengar mo yabo wa